Ketheka amu wirigiro bwakwa ni ati nwithirite ori na ntuku njega iri Jumamosi ka weekend gaku amu nwithirite umaririte ugite na mbere gututhingatira imwe kwa imwe ukamukira ntito obura igutunduka kuma dena odena mbere buru kanguchure nkatho cia mwanya ni bwega nontu bwa gututhura ugitwethi nyumba ntito ira iri negweta katetune kaka amero iri tariki 9 mweri jwa 5 mwaka 2026 nimbito akabu mutharibi monanirio tuna jira mathithio ni Paul Gujiri na obora ntuko ya kithurano egukwereria na bu siasa igweta na mbere kumata dena odena oguntu inya ori mutongeria wa kiama kia PLP People's Liberation Party Martha Karua harina ndionge kentere cia tharakanithi na retete na mbere gutambia nkuma cia kiama kiawe ningi agita na mbere kwiringira ndebe atwika rais wa nthiguru ya Kenya akiuga ni igita ria mwekoro kuria ikundi ni igita ria Kenya kwithira irina mutongeria wa nthiguru kana rais wa mwekoro na ria ugite ni kanyakawe ka kwa mwerekera jo mwega jwa utongeria nthiguru ningi akigweta manto kathomba jari gukiria nthiguru uchumi na rinya bakere na nyumba ya nteto akari kuma ntere isha chakariga ishigombunge ntere isha tharakanithi baitete na mbere kortamoni jao ya ndionga ya Martha Karua na ya thirikari ya Kenya Kwanza Rais William Ruto na Kithure Kindiki Dagara Waiguna na ribotia Mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua na ruthete ndionga yake kaunti ya Tharakanithi arambirite na wandia chakariga gicigo munge kia Tharaka akiuga gutie na mwanya wa monthikanya ya iguru neno ya gaiti ibonde na ntobo mana ibabateri kuwatanira na hakuna mipaka ya Kirinyaga na Tharakanithi. Hata watu wetu wengine wako hapa, wenu wako kule kwetu, kweli au si kweli? Hata kuoana tangu zamani tumefanya kazi pamoja. Usiambiwe na mtu iko Mount Kenya ya juu na ya chini. Sisi ni watu wamoja. Karua akiuga kuma Kenya ya watagwetia thi itaga na gutongori muntu mwekuru na kauga gitani gake ka mwekuru gutongoria na haijagawa na mama miaka 60 imegawa na wababa. Wacha mama Martha Karua ambaye ni simba jike agawe nike kila mtoto afikiwe ni araki ariugeta Rais William Ruto agatongoria tamu imwe na wona yo Ruturo agatongoria tamu imwe nekenda kunenkeria gonge Ruturo ruru. Mimi nasema Ruto one term na hata Martha Karua atakuwa one term. Hiyo ni haki. Lakini asikatalie na Martha Karua akifika huko asifanye nini? Na hatutaki fujo, hatutaki wahuni ambao wanakuja kuvuruga mikutano ya kisiasa. Neratongoria barakwa ndamanete nabo bakiromba ite mwanya bamenerete thirikari ya Kenya Kwanza retongoretu Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki bakiuga batimenete Kindiki ni ora bagwatanirete na Rais William Ruto. Tunajua kuna ndugu yetu, lakini sasa ndugu yetu ni kupotea, amepotea kwa sababu pale yako sio pale wa Kenya wanafaa wawe. Wakati Kindiki atakuja kuomba kura yeye mwenyewe, sisi wa Meru tutasimama na yeye. Na kura ya Meru hakuna yenye itaenda Kombo. Lakini wakiwa na huyu mwizi watusamee. Kuna wizi mwingi. Sasa tunaongea 11 billion ya SHA imeibiwa. 11 billion ya e-Citizen imeibiwa. 11 billion ya Talanta Stadium imeibiwa. Tunasema hatutaki serikali ambayo iko na wizi. Bama bakari baraba kurekega mano nigeke bakeruta kuga wa mwanya gukonana na ndionga ya Karua baba kurionga uku waya uko tiga kuga mantu matutam turetere murandi oraga turetera ukakwethero go mwene uruga thirikari tikoruta gwira nkoya goya na murandu waku koko ya kondimandi ukiuga thirikari tikoruta gwira no tie kyo gwaya nakyo imbikaru aretera antu bacakariga munthe abo touga bora atikaye kuruma Ruto no Ruto bena Kindiki twena Ruto na Kindiki mwanka mwicho na tutikoro tumagu tuiba 2 term tuiba 4 term kuma wandia chakariga gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV reto kambeta Ndagara Waiguna nabo akari kuma ishombunge kia Tigania East ni betite na mbere gukujira weti na mbere maturene ningiba kikatha mubunge wao Mpuro Abori ni kila bakuga ni maendeleo guntu dena odena narua mubunge Abori agikinyenteresha Karamana Mudhara
akiri ikundi bya ekoro kuonjorithia gukirukira kigina kya Uwezo Fund na retete na mbere gutariria maendeleo jara jabati kwithira jakiagirithwa ndena ningi gotigira mukari wa Muthara na Karamana wete na mbere kogunika gukirukira mirandi ya kithirikari. Riboti ithuraniri na gitarirwa ni Adams Muturia Wathirinja. Kurungkuru kenkiri tu berapa kuturan leke ni ke mwere mastandi mondi ne Muthara gishumbe katiganisti kaitene karamu bunge weshigombuge kempura bura kwa yanambe chichi Uwezo arampura bura ke rombe cha kwithira kiuria kuroba kumba kwithira kithoya tongora kaite karaba kuringa kura bwaile bwaga bukethura tongoria bukaile mutongoria umete ko inaita watia aidare no aoyore bakariatia kundiga ndebeto de kura sabe kora kumana mwako 2017 that is Africa community then on the corruption chambe banda bambera mporo to kodira yo to konengete da bande kwenda ete bambera mporo nyokarea ato ko limutie poinya da bala na atia ngoro to utere to tonenge yo tafadhali to koramba ito yo da bala ya bambera okeya da to mura kuruba ya mutie bambera mporo to kana mwanka weye na bante na mbezi ya kuya bambera utembe to kwenda kurugira kuwa dhari ako kwa pesa na bnengere kwa bia na boere waringa kura sio waringa kura ngiri mwango tato na inya na maendeleo ya fote kabia abia kwa ngiri 10 na mushinda kura ngiri mwango na inya muri tere inakata ngiri mwango ya chine mporo kwa no loi Kimporo abori weto tire mto komba kuthira kithuro nto kuria nyume mutongore kinyori ku akiwa mutongore romba kuthira kithuro kulingana na urichingwe bwawe rekeria kabuti ngania ngekolingale na kulingania nwe nawe mwana kabuti nutakabuti mutiera kabuti eza hatira kabuti kau nande general ndio kira woni wone ngatalie mutiane konya kwenda na bwaria ndebo kinyera mendelo kacha ibo kwenda bou mboge ngortana na tiane tego ne tarikwo ni arekwo lakini mwene kubanga otewe ibo ndo kumbona demo bangi anto ba Muthara mbati ko yagobo an kamera nganywa eria nganywa mwetha na boka da lotonga kuna kiao na kalando mureme eto minimbi botore bodene to taitondini ndego ya konde ya mbunge ndene kipindi kama mwake ndate taitondini siafika avata kitharene na bore taitondini ata 7000 Kimporo abori wete kumena ngwirombe cha kwithira kirite gicumba gatiganisti kiria bunge bonthe bana kuthura gicumba giki uti mutomba kwithira kimukinya akiwa na etete na mbere kumba kwithira giteithia kariba gicumba bunge kiketiania ango to Muthara nkoro kwena bambwe na mbere to botethia kumagita na kalaure KMTC erombero eraga mongarwari mporo ntabori ekweya ndami akire ingoroba mbere kati tukumba thayo nekendana bakoma Kisumu bakoma Kisii bakoma kona Sembe bakendene Muthara kuthoma ku University Muthara ngomba kande ngomba sema ndio baba na ngomba au nendele ake akwenda mwako wako yatwaka na kambere akoyakana katwele na agochoka ngayo mutavya kuona madha awonge na bakanja weta kabati kwengwa loi wote no bwela ngeto na kenya mbongia na baba kona bwela ngeto kankoriana ndabwa eto na bongeto ya kurubati bere kamporo onkiana ibo kwa na loi kanyondo sio tio kaneria no bwela nge kuruma anabonge bega bega tere woi tura kaina mporo to onkiana bawe na kwa ndo siako kiripoti na Meru TV kuma Tiani Mbechanda Msimuturia Wathirinja.
tutegere uteteri bwa kioto kia umto kwithite kuri na uteteri bwa kana gakari kwa igita ikundi biti bya kithirikari na bya kithirikari bigitite na mbere mitaratara ya gukiria na kunjurithia kana gakali indire no mutethia wa kana gakaije akiaria uri murungamiri munene wa gikundi giti gya kithirikari zo international Regan Kaberia netite na mbere kuria aciari gutigira ni bakuthomithia kana gakaije ninge arume ni bakwa mataro irinjira ya gucokera uje kire mukaro jwaru mantu ye kana gakaije kuthegea mantu yeye gugaukeria ninge agitana mbere gutariria bata ya kithomo inya kiobundi na utea kumbithi nyamu yuthi mbembethe kurutira ngoge na njara ciawe mwene gucokire kiuchumi ba inya kimuturire riboti ya mutugi ya mukiri onkunja. Aciari mwingi atongoria bake kanisa na atongoria bangi mwanya mwanya ni boritu kumenyera kana kakaeye na bakomba kwithira bakiulwa niko nonto monka thai mukarire yo ni yo sensetie na indikana kakaeye ni kombite kwithira kakiulana na kinya muciari mtoto murume ate kulikana atari na mbeu ya mwana omweye nabo ni buboto makinya na baingi bayeye bomba kwithira ni bakuria kithakene ona kinya kiri ndawa cia mbogita na manto ya maingi yara yatebui tora cietu tumenyere ni boys tumenyere twana tweta tubi twana tweta tubi okia weta tauni ya twana bawa tuna bakanize ni bawo ibaba kanize jara sai orodi wena na ba atoba skulu oleje kuira siekiri ombere no ko gite mwana ngoi thoku moye na tuije tura ilasima twende arume kweginya bishop kweginya itara na pocket money bato kwa mbechi nyingi ngaos ana baba weka street ine 90% ni bao invoice ale bateta street ine sokorezi yao woimbe tanturene wokumanturene cheto para boti mama mami tontini rokere into boys ndio ya tera arume na yego baba ya nina hapo kuona community yetu ere nyume miaka 20 kumaruari nde ati arume ikuzira kaita kawende kire aciari ni bakurwo muno manzo yako ni kithomo bomba kwithira ni bawikira kana kaka kaeye na muciari wa mukuru akomba kwithira tianirie muciari wa mwekuru na wita micemanio wengwa nawe atikare aonekana skuru kana kwenda kumenya nate mwana omwe kweta na mbere na riu ende ni boya kana kaka kaeye kakomba kinya kwithira kakiewa kithomo asieto to tumaira kire education so bila kwenda obora antu beto even before anything ilazima tu investigate mbi kiriat ilasima twende kumenyera antu bara mwana ilasima muone nyime miaka 10 kumaruari kwa antu betu bila kuyete obwera we must support this at wabe to education ilasima to support mheshimiwa wetu no to we are lucky to have mheshimiwa ukumea watu education kama kumo ate kuona kama mchinyura ilasima wikometi ke mwana ku Report Ramiro TV kumembe mbeta mokiri onkonja nayo narua ni ayo karintuko ya mambura gukungwira Askofu Salesius Mugambi wa kanisa ya Katoliki Diocese ya Meru na aria atongere mwanya mwanya ba wikinyitie kiri mambura ja aria okira itumurungi Gideon Kimathi na atongere bange Kathumba na aria atongeria batite na mbere korua kotigira kuri na urutungoge kune na mirandi ya weti na mbere maturene ningi Gideon Kimathi agita na mbere kuthetera thirikari ya Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki kira kuga ni miradi ya witi na mbere mugongo ndigoro ya Kenya ni ripoti ya Jeff Wagituma.
Nawe gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia Kiraito Murungi Gideon Kimathi na atongeria bange Kathumba ni bakinyite gicigo ga South Menti gukungwira uritingugi bwa Bishop Urari wa kanisa ya Katholiki Saresias Mugambi arakiriro aria rwao nandi ni antu ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ni bete na mbere kugwatanira na kinya kuromba kanisa ite na mbere kugwatithania antu baba nontu ni kaunti ijiri indi muntu numwe. Tukunote that Catholic Diocese ya Meru nontu ekaba Meru na Tharaka Nithi ne kulivu kirura tukuga 2 counties 1 people kana kuga 2 counties 1 people ikuga antu ba Meru na antu ba Tharaka Nithi ni gintu kimwe na leo tuture tuketwe gintu kimwe kuma kiatho iki tuendelee na message yeu ya kuga Meru na Tharaka Nithi are 2 counties 1 people with one aspiration na ikire kanisa ya Katholiki tugwatithenwe tu na Bishop wetu Murugara uratuendelee to support kire siasa niyo tu na Kithure Kindiki na thirikari na kanisa yetajire gintu kimwe. We normally say 2 counties 1 people 1 diocese, na ndio sababu leo tuko hapa tukiwa tumetoka kila pahali ya ile inaitwa Meru, Diocese of Meru. So the Catholic Church is the one which does not recognize a boundary between Meru County and Tharaka Nithi County. Tuendelee kuunganisha watu wetu. They said 2 counties but 1 people. Nkurukia tongeria baba ni bakathite uritingugi wa Bishop Sarasias Mugambi na kinya kuromba tongeria bangi bakaunti iji chijiri bethere bakithingata uritingugi buu. Tukianza umeteikirine muno kire Bishop Mugambi is a style of leadership. Ati mutongerio mwega turawaragia muno. Mutongerio mwega turoringa utinda kuringa ituma njireni. Mutongerio mwega nrodikagiria. I think that is what Muthomi Njoki was saying. A leader who listens and makes a fair and a firm decision, not necessarily the one who talks too much. So, Bishop, I think that is what we take from you. The people of Meru will forever cherish your contribution and the strong foundation you have laid for the church and society. Niara kinya gavana wa kaunti ya Meru ethirite agichokiria thirikari nkatho nyuma ya Daktari Julius Mbijewe kuthuro ja ambassador wa Kenya Ntere Charum. William Samoei Ruto for nominating Dr. Julio Bijewe as the Kenya's first ambassador to the Holy See, Vatican City, and we thank the Holy See for accepting this historic appointment. This important milestone strengthens the relationship between Kenya and the Vatican and opens great opportunities for spiritual collaboration, pilgrimage, cultural exchange, and international partnership. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Riboti yukaithira itu kimbiriki yetu ya mbere kiremitha ya nteto ugeta kuraya neto shokerete. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafuta duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya,
wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Koga atetheka ne gita rya kuria kubua ri kurikio kinya ija uigurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ujo akwe na musigiti na nitugwatanirite na wata shilingi 55,000 ukwana na 2,550 kethiro renda kuriaga ontuko ni shilingi 350. Namba chetu cia thimu ni chiji ukuonera kioni-ini giaku o au iganga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ija gutigintukagia gwetu no gatetheka. Chokia rogono. Chokia ni rogono. Jokia dogono gote muntu te rogono rwawe na gote rogono rutitumi ukaigwa rukagono. Jumatatu cionthe Meru TV tukureterete mubango jwa Jokia rogono, mubango juri na murutira jwa utoro withura witho bwa mothio jwa kenga ukinyaniria bwa iroto na umba ni borea tugutura gatumenya rugono rwaku kume kuriro iji ningono iri na mataro wigikana gukaniria nkoro na igutureta amwe ndene ya muturire. Jokia rugono Jumatatu cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro mwanka thaa 3:30 cia utuku miangatene ya murithi wa baja kwa Meru TV. Ni bwega muno nontu bwa gututhura
to tegere na tombirine na mbatekano ya giti kia Women Rep County ya Meru. Na rege kundi kia ekoro kuma shombunge kia Northimenti bashumiritie kumeneria ira bagwita siasa cia irumi na wagindoni na aria bameneretie mutetheria wa Florence Kajujuro itonyetie ore umwe baraba itonyetie kerengomanio cia siasa cia Women Rep County ya Meru ira bakuga ni miario ya kubagira ndoni ningi miario tebati kwithira kiarwa kiri ilengo bia siasa amu bakioria atongeria kwithira bakiringa siasa cia witi na mbere siasa cia guguna akari ende ti siasa cia irumi na cia mpatho kinya kethira siasa na kura ni romba wana antu bakithetaira antu bo ute muntu ena watho baguruma antu barabangi ituronere clip etamba mitandaone ya Mwangi urare PA wa Kayuyu tuthurite emwe women iteka mwekoro mbere 2013 eti berere aitoma mikoi kuro tia itenyiri nya kunyira Mwangi ngwenda kuria kiuria kimwe ndira ombwa Mumeru specifically kana mu Africa atebati weta muntu aweta na maru ya ile kana kwaria bura kwaria kuro. Number 2 wetu eta mikoi etenyiri tote kuolwa mbere wau 2017 munene oku Kayuyu na aturumira araua ekoroba Meru itorere ikwache na mboka itochibere Kayuyu otanoa ni otore itochibere otoma pie oku Mwangi nuako yotweta mikoi mekulo etenyiri ko kuata ko Amero bonde itwaringi kura nitwe twethera tuje na kura ire kankwire atere perere imwana wetu na perere kankwire perere kinya 2022 patu twabangete kuthura perere kuri onto gwarigererie perere no twabangete kuthura na kankwire atere tai kura cia Meru cionthe isia perere no tukwenda kunengera kura no perere aterumanaga na perere atesambanagia era Kajuju atere twarere mpoka twasiba na thai no tuonora tuthongi utakiuno kya mwakoro kirungia inya kemwe tumike itokwenda kura kinyabo waita na mikoi kinyabo waita na kuro itenyiri kinyabo wito sibere etekya mwakoro tutechokeria renge Meru County etekya mwekoro iwantam etekya mwekoro wantam to mwekoro rimwe aeta kuromete kenge agebele mwekoro ungi nawe Kajuju kendo menya wore iwantam no utawe wantam twakoroga atinda kurumana na berere wa muruma turende omukorokia urae wetekya obunzuma ni miaka 10 wakinyanga mbecha na ingi uraika nawe ikerie dai no bwo tore mo tweta mekulete kunyira no ntono kunyira urete ne ofisi ya deputy president githore kindike batu obuto nambara no ntoto tandiki ko Kayuyu atukwendwa kwira okamenya aringi kura ba Meru nekoro specifically no muntu aina mwekoro aina mwari aina ina no bonde na cibire ukamenya itoronera mucibori yawe to feneze tenkirote berere Waziri wege meshetha kirithirikari ya kaunti ya Meru Elias Murega na mubunge wa shombunge kia Northimenti Rahim Daud nibo menetikira bakuga ni otumiri bombesha cia mwingi boboe na aria kenigia Kinoru kana Kinoru Stadium kana itumirite mbesha bari shilingi cia Kenya milioni 900 bakiuria kiuria kebata mbesha itumikite atia na aria baugite bura kuri kenine ki gutikonekana kuri na utumiri bombesha iraikwerekana ni itumikite na kethe itumikite kuthithia atia nonto kenike kana stadium iri anto ara nishalela ni ripoti mutuge okiambi Kiwa hii stadium ilitumia pesa wakati wa Governor Munya, alitumia pesa mingi na ilikuwa si ati ilikuwa imeharibika wakati Sports Kenya ikichukua, so tumesema hakuna value for money. Hiyo 900 million wametumia ukiunganisha na ile ilitumika na Governor Munya ni mingi, na Governor Munya alikuwa amefikisha mbele sana hiyo stadium, ni kidogo tu ilikuwa inabaki. Mimi nikiwa MP wa hapa nimeeleza kwa kamati, inaonekana kuna pesa imekuliwa na Sports Kenya. Shauri hakuna 900 million ile inaonekana imetumika hapa. So the question is, ukiangalia pia county government will invest in this stadium almost 200 and maybe 250 over 250, of which
kuna scope ya hiyo pia. So ukiangalia the total amount may be even going to as far as 1.1 billion, and that way I agree with Mheshimiwa Raim, there is no value for money because in any investment lazima wananchi waone at least ushuru yao imetumika the way it's supposed to be. But in MOU kuringana irato areneo bari bekirite bari bekire front right na brain service ithirwe to the level yomba gutumirika the international ankwenda kuga na arua kieni kiu gitakinya the international level both gya kugira na gya guchethera mubira, and that the discussion to compare Sport Kenya it come up clear na naru inyare ba go confirm further even boa relative function ko inyaro oze ko supply keni geke is very difficult na kiari kenjirwe boa lele komba kutumirika haza ko. These are part of the discussions ira tunacho na parliamentary committee ire auga kiendere mbere yandike report ikenda one of oversight na tumba kuona niki tutona value kana mumero atona value for money, na hiyo niyo discussion tueneyo na bunge na Sport Kenya as a Meru. You see, kiuria na andikira tubateri kwethira twichura ya twinde if it was complete 2021. Nayo njira ya gukinya Mori kiumia gya gukungwira arigitani nthigorone arigatani kaunti ya Meru kana nurses kaunti ya Meru bakithurana ntere cia kirua na aria bakiaria baitite na mbere kuria thirikari ya Meru gwita na mbere gutegera mobatu ya arigitani ningi kuingia mawirane yeye mishara ya arigitani na mobatu yao na kire kiathoke na kumunini wa governor Leader Kiome na retire na mbere kulikithia kiruta wirane ati thirikari ya Meru igeta na mbere gutegera mobatu ningi kuingia mobatu na kuyeka arigitani kaunti ya Meru. Ni ripoti ya Mwende Olaiboni. Kire kiumia kia nurses kuonthe nthigurune riu nurse bakuma kaunti ya Meru ni bacemanite cibitari ya Kirua dispensary wandini ya Kirua Buri ara kire kiathoki kuringana na atongoria ba kiama kia nurses babonanite kuria kwanirwa kuo bakiwa thirikari ya kaunti ya Meru ni thirite baikite kwa kaita kara yetu baitithia nkathi o amwe na kwithira kuri na nguto cia mbeca ira baratengerikire mwaka wa 2025-2026 kwithira ikirita mirandi ingi ivo kumenya bwega tutura na mateta jama ingi ndene ya Meru County na mateta jale twina jo jama nene ni kwaga promotions na promotions ni manto jale twitharia tugitege kim budget every financial year na mbeca cietu igeta igakorukwo ni assembly 211 million mwaka ja 2024-2025 cha kushughulikira manto ja promotions mbeca ile tutomba gutumira othe money na wakasi beto batomba gwitithiriwa nkathi na kwivamo kuma devolution iranjiria in this county batomba kuona promotions kenda batu tomba kuendelea na services kana kuendelea na utungata mbeca cietu ni irimena ziara promotions icio twina thina nacio rua kintu kira kiomba bawiria ni bakona job group wike sensia no ntoni bakurita nguye ya kuoria ntu kinyabo biondo bioni biore tutomba kumba gukura tutiko itiandagasa tutiko progress even if you are working hard no manga twitithurwe ndagasa kenda ginya batwe twithwa twina motivation ya kumba kuitangugi ura kumbike riu ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru bathikiria no baingiria mawira na yare baikirite wasiate ubachumiria barabarene kwandamano wamwe na kuika bithaa bio bia ngui nthi wakazi betu mukana jura baitanarua kuka mbeche cietu itiumba guchoka tenda ntu betu bomba gutetekana kuona promotions batwe tukaija na strike notice jonto tutena ungi wakazi betu tukanda bendelea kulitaya batumbeta gutetheka in case bubu kyokarika nangete kazibotekarika tukareta nurses bonde ba Meru County Assembly na abo tubotume civitari tureta nurses assembly bone na rambeza sire na abo bweta civitari bone antu baratundirwa abo bakari pesa yetu tafadhali ni ya promotion. It is for these health workers so that your mothers that you left at home can receive the best care. Hiyo pesa ikipotea, isaida tukuje tukaya assembly
mkuje mkae huku kwa facility. Ni kiatho kikinyine munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome wa mwana atongeria bangi Kathumba untu akiaria Linda Kiome kwa thirikari ya kaunti ya Meru iri rwironerwo tiila mawira ne jaria ikire arigitani bane yo kinyanira akiwa tayari ni barikitie mutaratara yo witithia arigitani banka thina service bond ni yo atilekeretie barua. I resonate with the problems ambazo mko nazo. And I agree with you, working for 18 years without a promotion. Hiyo ni mbaya sana. Si ni mbaya? And I'm telling you my people, wacheni niwaambie ukweli. His Excellency the Governor, wakati ambapo ameingia kwa hii serikali, amefanya kitu ya maana. Si amefanya budget? Si ndio? Si budget iko? Si tumefanya interviews ya new nurses na za promotions, tuko pamoja mpaka hapo. Sasa niwaulize, governor ni makosa gani ambayo amefanya? Barua zitatokea. Tumefanya mkutano jana, unajua tueleanwe hivi, every process has a procedure, ndio? Sasa wewe ukienda interview, si mpaka iishe ndio shortlisting ifanywe ya final. Tunaeleanwa? Sasa Public Service Board kama gwere guita list batadhiria ngogera benayo kama mbe guita list abo karakara eure ave nake. I want to assure you that number one, as a cabinet member, I defended your budget.